Pase ni igituma bamwe bavuga ko Irani izagira uruhara mu ntambara zo mu iherezo ry'isi. Ntabwo yabura kugira uruhare mu ntambara kuko nico cecero gikomeye cy'Abarabu. Na Irani ishobora gukoreshwa igakomera ndetse igakoreshwa mu buryo bwo kurengera itorero. Noneho gute Irani yakoresha ku buryo bwo kurengera itorero? Yashoza intambara zakuraho abarwanya itorero. Umuntu yarwanirira itorero ntiyarwanirira Isirayeli kuko Isirayeli ni irwanya itorero. Imana nayo ikabitaho kuko bakunda urusengero. Kandi umuntu ashaka gukora mu ijisho ry'Imana nuwahunga bajyaga ubutambyi n'urusengero. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Reka tubashimire tubabwira ngo Imana ibahe umugisha abantu mwahisemo ibiganiro bya Gusenga Every, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha abo muri Afrika mwese, duhereye mu Rwanda, mu Burundi, muri Afrika no muri za Kenya, Uganda, Congo, Mozambique, za Malawi, muri Afrika y'Epfo, mu kwikana ibiganiro byacu, ndetse abantu muri Afrika mwese ahantu uherereye kwikana ibiganiro bya Gusenga Every, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, uri inshuti nziza. Abantu bari ku mugabane w'Uburayi mu kwikana ibiganiro byacu, Imana iguhe umugisha wo kwikana ibiganiro bya Gusenga Everyday, Imana iguhire, Imana igushigikire, ihaze kwifuza kwawe. Abari ku mugabane wa Amerika mu kwikana byacu tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire, Imana ibagure, Imana ibagirire neza cyane kubo guhitamo ibiganiro bya Gusenga Everyday. Abari ku mugabane wa Oceania tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire, Imana ibagure kubo guhitamo ibiganiro bya Gusenga Everyday. Nkuko mubona kuri kamera za Gusenga Every, turi kumwe na Pastor aho. Shalom shalom. Amakuru yawe? Turi bazima. Pastor, mwatangira musuhuza abantu murasenga Imana. Ni karibu. Imana duhana umugisha bene data dukunda badufasha gusangiza ibiganiro bakabigeza kuri benshi, ijambo ry'Imana rikarushaho kwamamara nkuko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabigeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Natwe niyo murimo turimo, turi gushaka kugira ngo twamamaze ubutumwa bugere ku bantu babasha kububwira abandi. Ni karibu, Imana iduhane umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, uri kumwe natwe, turagusabye kugira ngo ube hafi yacu. Reka ubwiza bwawe burabagirana bugote ubwoko bwawe, kandi imitima yabera iza gusogongera ku byanditswe byera ibashe guhazwa n'ijambo ryawe. Abadahindutse bahinduke, abahindutse bakomezwe n'ijambo ryawe, kandi bose binjire mu muryango witiriwe izina ryawe, kugira ngo nugaruka mu gihe kimwe gushikira itorero bose, kugira n'umwe uzabura, bose bagusanganire kugira ngo bime ingoma y'iteka. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Murakoze cyane. Reka tongeye tubaha ikaze abantu mu kwikora ibiganiro byacu bya Gusenga Every, twabwiye ngo tuwe kubaha ikaze. Pasiteri, hari ubu n'umugabane wa kabiri tugiye kubaza, hari ibibazo ku mateka ya Irani yayoboye isi imyaka 208. Pasiteri, ese ni gute ubwami bw'Abapersi bw'Abamedi n'Abaperesi ari Irani ya kera bwashoboye kuyobora isi igihe kingana hafi imyaka 208 kuva mu mwaka wa 339 n'umwaka wa 331 mbere ya Yesu? Byari biri mu bushake bw'Imana, nta kindi, kuko ni Imana yamukinguriye inzugi imugabiza Abakarudaya kugira ngo ikure mu bata ubwoko bwayo bwari mu mahanga bavi Babuloni bagaruke mu gihugu cyabo. Nta kindi, bwari ubushake bw'Imana. Ni Imana yashatse gukomeza iyo ngoma, kuko n'ikimenyetso kigaragara nuko mbere yo gutoranya Kuro yabanje kumusiga amavuta. Nta wundi mwami byanditswe, abandi bose ari Nebukadneza yamutoranije nk'umugaragu wayo kugira ngo amuhanire Abayuda. Ari abami bakurikiyeho na Alexandre Ntacimana yigeze ibivugaho ngo ivuge ngo namusize amavuta, ariko kuri Kuro ni umwihariko. Nagusiza amavuta kugira ngo nkugabiza amahanga yose, nzakingura inzugi, kandi ibihindizo by'ibyuma nzabimenagura. Noneho ahataringaniye mparinganize kugira ngo ubwoko butahuke. Ariko na Kuro nawe yari yumvishijwe, kuko yarabyivye ati Uwiteka Nyiringabo niwe wabishatse arampamagara kugira ngo nzane ubwoko bwayo buje gukora umurimo w'Imana wo gutambira Uwiteka mu gihugu cabo.
ni Imana yamusize amavuta, ni Imana yashatse ko ubwo bwami buramba. Ubwo abakarudiya bwamaze imyaka 70 kuva muri 605 kugeza muri 535, ariko ni na 39, kuko igice cya mbere bigabije ca Aziya nto bacigabije muri 547, igice ca kabiri ci Babuloni nyayo nyirizina bacigabiza muri 539, igice ca gatatu ca Egiputa bacigabiza muri 525, muri mwayene yo kwigabiza igihugu c'abakaruda bacigabije muri 539. noneho kugira ngo ya myaka 70 y'isezerano Yeremiya yabonye mu gitabo ce igice ca 25 umurongo wa 11 ko bazakorera ayo mahanga nabo bakazabazwa imyaka 70 bisohore. Ariko abamedi n'abaperesi bamaze kukigabiza bo barakomera, nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona inyamaswa ya kabiri. Iyo nyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu. Noneho uko nabonaga yegutse urubavu rumwe urundi ruciye bugufi, bashaka kuvuga ayo moko yombi ko yarutanwaga gukomera. Abaperesi bari bakomeye kurusha abamedi, ariko barafatanije kwigabiza ubutegetsi. Nizo mpamvu bamaze gufata igihugu c'abakarudaya arico citwaga Babuloni mu kugabana, wabaye umwami ni Dariyo w'umumedi, ariko umukuru w'ingabo aza kuba Kuro, kuko ari we wari wahamagawe n'Uwiteka kugira ngo yigabize ubwo butegetsi. Ubwo noneho rero iyo nyamaswa yabaga yegutse urubavu rumwe, urwo rwegutse n'abaperesi, yabaga noneho yemye urubavu rumwe, urwo rwemye n'urw'abamedi. Ariko none ijambo ry'Imana riravuga ngo yari ifite imbavu 3 mu mikaka yayo, yabaga ifite imbavu 3 mu mikaka yayo. Urubavu rumwe ni Aziya ntoya, urubavu rwa kabiri ni Babuloni nyirizina kapitale, none urubavu rwa gatatu ni Egiputa. Yari yigabije Aziya ntoya, yigabiza Babuloni, yigabiza Egiputa, zihinduka imbavu 3 zari mu mikaka y'idubu. Ubwo idubu rero nirwo bwami bwa Medi n'abaperesi. Ubwo idubu iyo bashaka kunegura Kuro bavugaga idubu, iyo bashaka kunegura Nebukadinezari bavugaga intare, iyo bashaka kunegura Alexandre bavugaga ingwe, iyo bashaka kunegura Roma mu gihe ca General Pompe bavugaga inyamaswa iteye ibyo ikomeye kurusha izindi yazimenaguye. Mbese n'ubwami ni kuvuga ngo muri iki gihe ni kuvuga ngo ni kuvuga Irani na Iraki. Nuvuga ngo idubu ni Irani na Irake muri rusange, ariko ico gihe siko byitwaga, byarabamedi n'abaperesi. Ariko bakagira n'ibigirwamana byabo, kuko nka Mitra ikomoka muri Irani nyirizina, Mitraisime ikomoka muri Irani. Ariho abantu badukurikiye, ariho wa munsi abantu bakunda kwizihiza wa Noheli, arico gifitanye isano n'umunsi wa Noheli, cagaragazaga kuboneka kw'izuba, ariyo bita izuba risha. Abantu dukurikiye abakristo mukurikiye, igihe muhora mwizihiriza Noheli mamwe mwizihiza ikigwamana ca Irani. Mitraisime Constante yahinduyemo kubahiriza kuvuka kwa Yesu, ariko ikiri mu mutima w'umuntu nico gitsinda. Niba uzi ko Yesu ari uhari, ari we wakujanye, nta kibazo Mitraisime ntayihuriye n'ubugingo bw'umuntu. Niba uzi Yesu waramwakiriye nk'umukiza n'umucunguzi. Pastor akoze. Pastor niziye mpamvu zatumye Peresi iba ubwami bukomeye kurusha ubwari bwarabanje Babuloni? Ni isezerano ry'Uwiteka ko ntabwo Imana yasize Nebukadinezari amavuta nk'uko mbivuga buri gihe, ahubwo nuko Kuro yamuhamagaye mu mugambi wo gukora ibyiza kuruta ibindi, gukura ubwoko bw'Imana mu bubata bw'abakarudaya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko nashakaga ko babadisciplina bagereranije, noneho ababatoteje bakabahana bikabije, nizo mpamvu nagarukiye ubwoko bwanje nshaka umuntu bakurayo. Abonye bakurayo rero koko abakuraho nk'uko Imana ishaka. Imana iravuga ngo nzaguha kuramba ku ngoma. Ariko ntabwo yarambye ku ngoma kurusha Abaroma, oya. Nubwo yarambye ku ngoma yakoze ibyiza, Abaroma barambye kurusha Abamedi n'Abaperesi. Mu yandi magambo Nebukadineza wo muri Iraki
Imana wo muri yavuze umugaragu, muri Karudaya yavuze umugaragu wanje muri Yeremiya 25:9 toranije Nebukadineza nk'umugaragu wanje. Noneho muri Yeremiya 27:6 toranije Nebukadineza nk'umugaragu wanje. Ariko muri Yesaya 45:1 Kuro uwo nimikishije amavuta noneho nkamufata nkamwimikisha amavuta, iyo ni Irani. Yego, ako kantu karumvikanye kugira ngo abantu iyo ni Irani yimikishwa amavuta. Yego Pastor, ese ni gute umwami yashoboye gutsinda Babuloni mu buryo bwihuse kandi butunguranye? Ni umugambi w'Imana, ko Imana yari yamusezeranye ngo arahigabiza. Yego, none hagendera mu mabwiriza yayo, nafite igitekerezo n'umutima mwiza w'ishaka ry'umurimo w'Imana wo kubaka urusengero. Iyo avugaga urusengero no gutamba, Uwiteka arakwishimiraga. Yego, nta kindi, kuko Kuro yashigikiye gutamba, cyatumye Uwiteka amwe. Ntabwo abami b'abanyamahanga bigeze bishimira urusengero rw'i Yerusalemu, ntabwo bigeze bishimira umurimo w'ubutambyi nka Kuro. Pastor akoze. Pastor, urebye Irani ariyo Peresi, nizihe ngamba za gisirikare Peresi yakoresheje mu kwagura ubutegetsi bwayo mu majepfo, mu majyaruguru no mu burengerazuba? Ico gihe byari gakondo, zari intwaro za gakondo, nta mabombe yabagaho, kwari ukwigabizanya inkota n'amacumu. Ariko noneho rero yagiye yagura igana mu majyaruguru, ariko agera mu majyaruguru ugasanga ibihugu by'Imowabu, ugasanga ibihugu bya Mesopotamiya, bya Fenisiya. Kandi urabona ibyo bihugu byose kuko hari Misiriya, hakabamo Palestine, hakabamo Fenisiya, hakabamo noneho Ikipuro. Nubango iyo mirwa yose yagiye yigabiza iburyo n'ibumoso kugeza ubwo yafasha amahanga yose irayagota. Noneho Kuro ahinduka umutware uzwi n'amahanga yose. Pastor akoze. Pastor, ese ubuyobozi bwa Peresi bwari bushingiye ku mbaraga gusa cyangwa hari n'uburyo bw'imiyoborere nk'amategeko, ubwisanzure bw'amadini? Ubundi Abamedi n'Abaperesi nibo bonyine batarwanyije imyambarize y'Abisirayeli bakayishigikira ahubwo. Kandi igihe cyo navuze ko mu gitabo handitswemo ko uwo mwami wa mbere Dariyo wimye ingoma yari Dariyo wa mbere, none haza gusimburwa na Kambize wa mbere. Kambize wa mbere niwe se wa Kuro. Kuro none haza gusimburwa na Kambize wa kabiri, ariko Kambize wa kabiri agasimburwa na Istaspese. None Istaspese asimburwa na Dariyo wa kabiri. Dariyo wa kabiri asimburwa na Artazerusi. Artazerusi asimburwa na Ashwerusi. Urukumva mu gihe ca Artazerusi noneho rero niho Nehemiya yagiye kumupfukamira avuga ati wacu harangiritse, wacu harasenyutse, nyabuna mbabarira, nkurikije umurimo w'Imana wari uhari, urusengero bambwiye. Noneho ijambo ry'Imana rivuga arasenga yiyiriza ubusa, ariko umwami amutega amatwi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Nehemiya agenda afite favere, igikundiro. Ageze aravuga turasaba iki? Ati ndasaba kugira ngo nje kureba umurwa, bambwiye ko Hanani arambwiye ngo harangiritse, harasenyutse, ndarira. Yamaze gatatu yiriza ubusa, ariko asanze umwami. Artazerusi amugiraho igikundiro, aramurekura. Nuvuga ngo iyo ngoma yose, haba kuva kuri Darius wa mbere, haba kuva kuri Kambize wa mbere, haba kuva kuri Kuro, haba kuva kuri Kambize wa kabiri, haba kuva kuri Istaspese, haba kuva kuri Dariyo wa kabiri, haba kuri Artazerusi, haba kuri Hashwerusi, bose nta wasabaga uruhusa rwo kwinjira Yerusalemu ngo banje. Bigaragara ko bari bashigikiye umurimo. Imana nayo ikabitaho kuko bakunda urusengero. Kandi umuntu washaka gukora mu ijisho ry'Imana nuwahunga bajyaga ubutambyi n'urusengero. Kuro naravuga ati uko Imana impamagaye kugira ngo ndekure ubwoko bwayo, nukugira ngo bubake urusengero, ahubwo ndayubakira. Mwari magambo, Irani ntabwo yigeze ibangamira Isirayeli mu bijanye n'imisengere yabo. Abantu bigeze bogama. Ego, urakoze cyane. Ico bapfaga n'Abakarudaya kwari ukuramya, kuko barafite ibigirwamana byinshi, bagashaka ko ari byo baramya. Nibyo byagaragaye mu gitabo ca Danieli, abavuga ngo murapfukamira murakorera Imana zanje, mupfukamira igishushanyo naremye, bibi kibazo. Ariko ntabwo Kuro yigeze abikora. Ntabwo Irani, umve Iraki yo yigiye yasenga ibindi bigirwamana. Oya,
Karudaya Karudaya Babuloni ariko Irake na Irani oya ntabwo bigeze baja muri ayo matiku yo kubabuza gusenga. Aha none se Babuloni muri iki gihe ni igihugu iki? Oya Babuloni uyu munsi wa none yabaye Sumere rubango Resimeriye sesore Babiloni akaba Elamu. None uyu munsi wa none Babuloni ubundi irimo Irani ikabamo Iraki, iyico gihe irimo Irani na Irake, ikabamo na Turikiya, ikabamo na n'igice c'Uburusiya gito. Ubwo nukuvuga ngo ubwami bwagiye buhindagura kwa imipaka yagiye inyura, ntabwo ari yongeye kunyura nkuko bavuga ubwami bwa Kongo tuvuge. Niko bimera kuko ubwami bwa Kongo bari bufashe Kongo Brazzaville bugafata Bandundu bugafata na Noro ya Angola. Urumva ko ntabwo aho ubwami bunyura ariho ibihugu binyura. Urakoze Pasi. Nizihe mpinduka Peresi yazanye ku isi, ubukungu, imihanda, ubucuruzi n'imico? Bakoze ntabwo iterambere ryari ryakabayeho, ariko urebye inyubakire y'Ishushani wari umurwa mukuru uteye ubwoba kuko bamaze guhindura ico bita Persepoli, noneho bagafata Ishushani bagafata Ekibana. Uwo murwa wa Ishushani wari wubatse cyane, ariho Danieli yerekwaga ahagaze ku murwa w'Ishushani. Wari umurwa ukomeye cyane, wari uzwi mu mahanga yose, kubatswe na Kuro. Rero Pastor akoze. Pastor, ni gute Peresi yatsinze ubwami bwa Babuloni bukomeye cyane ico gihe? Idubu ryasimbuye ubundi dubu rirusha intare ibiro. Ego mu izina ry'idubu hari ibiro kuko intare ipima ibiro hagati y'ijana na 90 na 250, ariko idubu ipima ibiro 700. Urumva ntibyari guhangana ngo bishobokane. Ego idubu niyo nini, ni ifite ibiro binini, nizo mpamvu Imana yitiriye ikirusha intare uburemere kugira ngo ibereke ko ishaka kubagusha burundu. Urakoze cyane. Ese Peresi yigeze gutsinda cyangwa kugera ku butegetsi mu bindi bihugu bikomeye nka Misiri, Egypte cyangwa Rudiya? Oya, yafashe isi yose. Aziya ntoya yari irimo, Babuloni yose yari irimo, Egiputa yose yari irimo, kandi nico gihugu cyari gituye muri Afrika ico gihe. Nuba ngo ni isi yose y'abantu. Urakoze Pasi. Nizihe ntambara zikomeye Peresi yagwanye mu bihugu mu Burayi n'Abagiriki? Yarwanye intambara ikomeye n'Abagiriki, uretse ko byari mu bushake bw'Imana. Alexandre arabatsinda, ariko barwanye igihe ntabwo cari kirekire cyane, kuva muri 331 kugeza muri 322. Medo Peresi maze gutegeka imyaka 408, Alexandre afashe ubutegetsi nawe afata Medo Peresi mu byiciro bitatu. Igihe cyo Emile yafashe mu 168 igice cya Babuloni, noneho muri 63 mu gihe cya General Pompe afata noneho Aziya ntoya, noneho muri 30 niho yafashe n'ubundi gice cyabagamo Egiputa. Barwanye b'igihe kirekire gikomeye Abaroma n'Abagiriki, ariko Abamedi n'Abaperesi n'Abagiriki ntabwo barwanye igihe kirekire. Medo Peresi na Grece ntabwo barwanye igihe kirekire, ariko Grece na Roma barwanye igihe kirekire. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo Babuloni iveho, Aziya ntoya iveho, Egiputa iveho, ni ukuvuga ngo byabaye mu myaka ni hagati y'imyaka 47 gukuramo 25, ni imyaka noneho 22. Pasi urakoze. Pasi, ni gute Peresi yaje gutsindwa na Alexandre mukuru bigahagarika imyaka yayo irenga 208? Byari byavuzwe mu isezerano ko hazaba gukurikirana k'ubwami bune. Inyamaswa ya mbere isa n'intare, iya kabiri isa n'idubu, iya gatatu isa n'ingwe, iya kane iteye ubwoba yari ifite imikaka y'ibyuma kandi rimbagura. Ubwo bwami butatu bwo hejuru byari biri mu buhanuzi bwatanzwe mbere
kuko uweretswe ni Daniel kandi yeretswe abamedi n'abaperesi batari bafata ubutegetsi, ariko yererwa ko idibu rizasimbura intare, none ingwe igasimbura idubu, none inyamaswa iteye ubwoba igasimbura igwe, ashaka kuvuga ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Medo Perse, ubwami bw'Ubugiriki, ubwami bw'Abaroma. Noneho rero nubwo bwari bumaze igihe kirekire, ariko iyo biri ubushake bw'Imana biba nko guhuha, kuko n'inkike ziheruko zaridutse batarwanye, ari uko bubaje itegeko ry'Imana bakawuzenguruka karindwi riritura ubwawo. Iyo Imana rero yabishatse n'umuntu umwe yatsinda abantu 100, byari biri mu bushake bw'Imana. Niyo ngoma y'imyaka myinshi icakora itarabogamiye Abisirayeli, ariko Alexandre ubwo Imana yari ishaka kugira ibindi bukoresha. Pastor akoze Pastor, kuko igitabo ca Daniel kigereranya intama ifite amahembe abiri ivuga Perse. Nukuvuga ngo nkuko bivuga Medo Perse na moko abiri n'abamedi n'abaperese, kandi nkuko rwa rubavu rumwe rwa ya nyamaswa y'idubu rwari rwemye ruganye hejuru n'urundi riciye bugufi rwitwaga abamedi ruciye bugufi, urwemye rwitwa rugiye hejuru rwitwa abaperesi. Ni byerekanaga ko abaperesi barushaga imbaraga abamedi, ariko ikintu cyose bagiye gukora bagafatanya. Ubwo noneho Daniel agiye kwerekwa abibona mu ntama ifite amahembe yombi. Ayo mahembe yombi yari abamede n'abaperesi, ariko hagati y'ayo mahembe ubwo nukuvuga ngo ayo mahembe yombi abamedi n'abaperesi bese ifizi y'intama yari Medo Perse, nayo mahembe yombi yayo. Ariko itsikuranye na ya sekurume y'ihene irayisiribanga birarangira. Imaze kwisiribanga abamedo Perse barasibangana, ariko ka gahembe kitwa Alexandre nako ka ya sekurume y'ihene karavunika. Bisobanura ngo n'uwabatsinze Alexandre ntiyaramye, kuko yarishwe n'urubyaro rwe. Abana be babiri b'inshuke barabica kugira ngo batazaba intwari nkase, basibanganya kugira ngo basibanganye ubwami bwa Alexandre. Ariko noneho ubugira ikindi babusibanganya, ahubwo basibanganya izina rya Alexandre ari yo ngwe irasibangana, nkuko ubuhanuzi bwabivuga, nkuko ubuhanuzi bwari buri kubivuga. Pastor akoze cyane. Pastor, niki ayo mahembe abiri abamedi n'abaperesi asobanura mu buhanuzi? Amahembe abiri ni ubwami bubiri, nta kindi. Akoze cyane. Pastor, ni gute Daniel yabonye mbere ko Peresi izagura ubwami bwayo mu byerekezo bitatu: uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru? Ubwo bwami butatu buvugwa nuko bwagiye bihindura amazina, ariko niyo Aziya ntoya, niyo kapitale Babuloni, igihugu cyose, hakaba noneho n'amajyepfo ya Egiputa. Nibyo bashushanyaga butatu. Urakoze cyane. Ni gute Imana yakoresheje Peresi mu gusubiza abayahudi i Yerusalemu itegeko? Ni itegeko yubahirije gusa kuvuga ngo nibatahuke. Batahutse mu byiciro bitatu, nkuko bagiye mu byiciro bitatu. Uko bagiye mu cyiciro ca mbere ca 605, bagenda mu cyiciro ca kabiri ca 597, bagenda mu cyiciro ca gatatu ca 586. No gutahuka baje mu byiciro bitatu. Hari icyiciro catahukanye na Zerubabeli ca mbere, hari icyiciro catahukanye na Ezira ca kabiri, hariho n'icyiciro caje giheruka cazanye na Nehemiya kije gusana inkike muri uwo mugambi, naco kibi icyiciro ca gatatu. Ariko ntibashirayo, kuko igihe ca Aritazerusi niho Nehemiya yatahutse, ariko nyuma Aritazerusi habaye ubutegetsi noneho bwa Ashwerusi mu gihe ca Esiteri, ariho Vashiti yirukanwaga. Esiteri w'umuyuda agatoranywa nk'umwamikazi. Ico gihe Abayuda bari bakiriyo, ariko abatahutse mu byiciro bitatu bari barageze i Yerusalemu bari gukora umurimo nta kibazo. Yego. Nuvuga ngo abantu badukurikiye, iyo urimo avuga Esiteri na Moridekayi, aho ni muri Irani. Ni muri Irani. Urakoze cyane. Pastor, ese Peresi yari igikoresho c'Imana cyangwa yari gusa ubutegetsi bwa politiki? Ni isezerano. Imana yaratoranije iravuga ngo ndaguhamagaye genda, kuko nari narateguye ko bazababaza bakagereranya, ariko barakabije barishungerezwa bababaza cyane. Nanje ndongeye ndagarutse, nubwo bambabaje Abisirayeli, ariko ndagarutse mbonye kubabara kwabo. Nkuko Imana ariyo yashatse ko kubwo gutamba nabi kwa Aburahamu no kwifata nabi mu kurinda ibitambo,
ndetse no guhungira mu gihugu kitari Imana yasezeranye, bikaba byaratumye Abisirayeli bahanwa bakabara imyaka 430 mu gihugu cya Egiputa. Imana ariko ikavuga ngo numvise gutakamba. Kuva igice cya 2:24 numvise gutakamba kurazamutse kungezeho. Imana yemera ko ubwoko bwayo buhanwa ngo bukosorwe, ariko iyo bababaye nabo Imana irabumva. Imana avuga ngo numvise gutakamba. Ntabwo Abisirayeli mu Egiputa basabye gutabarwa, ariko Uwiteka yabonye gutakamba no kubabazwa ni uburetwa bagirirwa n'Abanyegiputa, irabarengera. Niko byagenze no mu Bakarudaya nabo nuko. Imana yari ibabajwe ko bari mu gihugu c'Abakarudaya kubera bagasenga ibigirwamana. Usomye mu kibaya aho Ezekiyeli yarari basenze ibigirwamana koko, hari za Tamuzi, hari za Mariduki, hari za Gisare, hari za Gibire, hari imana z'ibigirwamana bitandukanye zabaga mu gihugu c'i Babuloni. Nizo mpamvu ubutegetsi bw'Abakarudaya bwo bwishimiraga ko Abayuda baramya imana zawo. Ariko abasore bari intwari baramenye Imana bakavuga bati nta mpamvu yatuma tuva ku Mana yacu ngo turanye ibigirwamana. Niba ari iby'Imana yacu dukora turayizeye, ibasha kudukija mu itanira ry'umuriro ugurumana kandi ikaturamura no mu maboko yawe Nyagasani. Kandi Imana naho itadukiza, imitima yacu iri mu maboko yayo. Ntabwo turi bukorera imana zawe no kuramya igishushanyo wakoze bakarahira kuko bari barigishijwe. Ariko Imana yabonaga uko kurwanywa kubera ari ubwoko bw'Imana babatoteza bashaka kubahindura. Izo mpamvu bamaze kubahindura bakabahindurisha ibyo kurya, bakoze uko bashoboye kose, babita amazina ngo bahinduke birananirana, babaga ibyo kurya by'ubwami birananirana, babigisha mu ishuri ry'imyaka 3 birananirana. Ntako Abakarudaya batagize, ari ukugira ngo babatandukanye n'Imana. Ibyo byose bikabaza Imana, bituma none ihagurutse tuyasiza amavuta witwa Kuro ngo abakureyo, byari mu masezerano. Imana irabyishimira rero. Pastor wakoze. Pastor, ese Irani ivuga mu buhanuzi bwo mu minsi y'imperuka nko muri Ezekiyeli 38? Ntabwo ari Goge, ntabwo ari yo Goge na Magoge, kuko usomye Goge na Magoge ni intambara izaba nyuma yo kuzuka kw'abanyabyaha bazahaguruka bashaka gutera umurwa w'i Yerusalemu kandi bafite imibiri babara, kuko abakiranutsi bazambara ubwiza kugira ngo babeho iteka ryose. Ariko abanyabyaha ko bazaba bagiye kubabazwa iteka ryose, ntabwo Imana yabaha umubiri w'ubwiza, kuko umubiri w'ubwiza ntubabara. Umubiri w'abamarayika ni umubiri w'umwuka. Ubwo rero aho bazababazwa iteka ryose, ijambo ry'Imana riravuga ngo aho Satani zajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, niho hazaba intambara ya Goge na Magoge. Abantu bitiranya Goge na Magoge n'izi ntambara ziriho, ariko ntabwo ari ibyo mu gihe kimwe. Hari intambara z'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka tugezemo, hakaba n'intambara ya Armagedone izaza iri gusoza ibyago 7, hakaba n'intambara ya Goge na Magoge izaba nyuma y'umuzuko w'abanyabyaha. Pase ni igituma bamwe bavuga ko Irani izagira uruhara mu ntambara zo mu iherezo ry'isi. Ntabwo yabura kugira uruhare mu ntambara, kuko icyo cyicaro gikomeye cy'Abarabu kandi n'urubyaro rwa Aburahamu. Urumva rero ntabwo barangara. Abayuda n'urubyaro rwa Aburahamu, Abarabu n'urubyaro rwa Aburahamu, Abamediyane n'urubyaro rwa Aburahamu. Abo bose ntabwo baceceka, bose bari kurwanirira gakondo Palestine iwabo. Urakoze Pastor. Pastor, se ubuhanuzi bwa Daniyeli bugaragara kuri Peresi gusa cyangwa bukomeza kugeza ku bwami bwa nyuma? Oya, bwageze bwatangira i Babuloni buja muri Medo Perse, buja mu Bugiriki ariyo Grece, bugera mu Baroma. Uyu munsi wa none buracariho, kuko nibwo bwami buzakomera. Kandi usomye muri Daniel igice cya 2:34, aho hazagaragara ibuye rihirimye ariko ridahiritswe n'intoke z'umuntu, rikikubita ku birenge bya ca gishushanyo, rikabimenagura kuva ku zahabu, ku feza, ku muringa no ku byuma. Ubwo bwami ni ubwa Kristo. Bigeze noneho kuri 2:44 havuga ngo nyuma y'ubwo bwami bwose, kuko Roma iheruka ni ibihugu by'ibihangange byo kwisi uyu munsi wa none. Ariko mbona nyuma y'abo bami bose ubundi bwami bukomeye butazasimburwa n'ubundi bwami, kandi ubwo bwami buzaba ubwami bw'iteka.
nibwo bwami bwa Kristo, niryo we ryabonetse rihirimye ariko ridahiritswe n'intoke z'abantu. Ibuye ni Yesu. Ikikubita ku birenge by'icyo gishushanyo ikakimenagura, ubwami bw'izahabu bukavaho, ubwami bw'ifeza bukavaho, ubwami bw'ibiriga bukavaho, ubwami bw'ibyuma bukavaho. Kandi ibyuma nibyo tugikomejanye nabyo kugera muri Amerika. Urumva nibyo tugikomejanye n'ibyuma. Pastor akoze. Pastor ni gute urukurikirane bw'ubwami bune nka Babuloni, Peresi, Ubugiriki na Roma rufitanye isano n'iyi minsi y'imperuka? Nuko turi muri Roma uyu munsi wa none, kugeza tugeze mu ngoma ya 4 igiye kusimburwa n'ingoma ya Kristo, ariko ntabwo izasimburwa hatari habaho ibyago bihana abatubaha Imana bazaba bari mu bwami bwa Antikristo ku isi. Ariko turi mu bwami bw'i Roma, ariko intambara dufite nta n'izibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Pastor akoze. Pastor nirihe sano Pastor ese hari isano riri hagati ya Peresi ya kera na Irani y'ubu mu buhanuzi? Nibwo bumwe nuvuga ngo ni impinduka z'amazina zabaye, ariko usomye no muri dictionnaire Perse ni Iran, Iran ni Perse. Urakoze Pastor. Pastor nirihe somo abakristo bakura mu kuba Imana yarakoresheje igihugu nka Peresi mu mateka y'isi? Nuko bakwihanganira imibabaro yose bahura nayo ku isi, bakaba bazi ko gutabarwa k'Uwiteka Imana itirengagiza ubwoko bwayo. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka Imana ntabwo yibagirwa ibyiza abera bakora kandi babikorera ku isi. Akaga kagomba kubaho, abera bagomba kunyura mu mubabaro. Nizo mpamvu Yohana yerekwa ngo aba ni bande kandi baraturuka he. Aravuga ngo ndabazize ubutumwa bwiza bavuye muri irya mibabaro, kandi nibo bamesha ibishura byabo byegesha amaraso y'umwana w'intama. Nizo mpamvu bahora imbere y'Imana bakayikorera, mu kaga bakayikorera, mu mahoro bakayikorera. Imana nayo ikabazirikana ngo ikababamba hema ryayo. Abo bantu bakazibukwa imbere y'Imana no gutabarwa kwabo kukazagaragara. Ntabwo Imana yirengagiza abakozi bayo, ntabwo Imana yirengagiza abayikoreye, ariko tugomba guhugurira abera b'Imana ko bakwiriye guca mu makuba ariko bakayihanganira niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana rero ifite igihe cyayo cyo gutabarira itorero, ntabwo yakwirengagiza itorero. Itorero niryo jisho ry'Uwiteka hano ku isi, ntabwo Imana yaryirengagiza. Abantu bararambirwa, ariko ejo twasaba n'imbuto yo kwihangana, kuko ijambo ry'Imana ngo hahirwa uyihanganira ibigeragezo, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Abera bagomba kwihangana, bahura n'ibigeragezo bakihangana, bahura n'amakuba bakihangana, bahura n'ibigusha bakihangana, kuko gutotezwa kw'abera guturuka ku ngoma z'isi. Ariko izo ngoma z'isi zizahunguka mu gihe gito, maze Imana yimike ubundi bwami butazahanguka iteka ryose, aho abantu bazimana na Yesu bagahabwa ibyiza basezeranye. Pastor akoze. Pastor ese Pastor Irani y'ubu ishobora kongera kugira imbaraga nk'iza Peresi ya kera? Mu buhanuzi yazigira, ishobora kuzigira, ko byose bituruka ku Uwiteka. Kandi noneho rero amasezerano ya Sara Abisirayeli bagenderaho ntabwo ari aya politike, ni ay'isezerano ry'amategeko. Kandi isezerano ry'amategeko turi mu isezerano ry'ubuntu, grâce kuri Yesu. Ni ukuvuga ngo ishobora kuhagira, kuko n'ubwoko bw'Imana bwatotejwe imyaka hafi 2500 kuva mu gihe c'ingoma ya Ashuri yigabiza Isamariya muri 854 mbere ya Yesu, aribwo Ashuri yigabije Irani, aribwo Ashuri yigabije Samariya. Ni ukuvuga ngo kuva ico gihe Abisirayeli baratotejwe. 612 Egiputa yigabiza mu gihe c'umwami Neko. 605 Nebukadinezari abigabiza. 539 Kura arabigabiza. 331 Alexander arabigabiza. Ubwo Abayuda nibo babaraga cyane. Usomye igice cyaho ca 11 kitubwira n'icacumi, kitubwira ubwoko bw'inguguzi. Nubanga Abayuda barababaye, bigera igihe baja mu ruhande rwagize imbaraga.
iyo myaka yose Imana irabyemera, ariko gutabarwa kuragera. Abisirayeli bava mu maboko y'abanyamahanga baratahuka, ariko Imana igakoresha inzego za politike kugira ngo zibyigeho, zimenye ko buriya bwoko ari ubwoko bwo gutabarwa. Byarabaye na Iran ishobora gukoreshwa igakomera, ndetse igakoreshwa mu buryo bwo kurengera itorero. Noneho gute Iran yakoresha ku buryo bwo kurengera itorero? Yashoza intambara zakuraho abarwanya itorero. Urakoze cyane, kirumvikanye. Ese Pastor, ese amateka ya Peresi ni isomo ryerekana ko ubutegetsi bwose bufite igihe bugeraho bukarangira? Ni ingoma z'isi zose. Yego. N'indirimbo y'abahanzi iravuga ngo nta ngoma zidashira, ariko n'ubuhanuzi buvuga ko nta ngoma zidashira. Yego. Yesu Kristo ni we wenyine uzimika ubwami bw'iteka ryose, buzaruhura imitima y'abantu, buzatanga umudendezo nyakuri. Pasi, ni kubera iki waruvuze ngo ngo Iran Imana ishobora kwikoresha kugira ngo ikubite ibihugu bigwanya shahoze intambara zakuraho abarwanya itorero? Yego. Ariko se Judaisme ubundi umwasi w'itorero wa mbere si Isirayeli? Judaisme ni idini, kandi ni idini ry'Abisirayeli, kandi ni idini ry'Imana. Nuvuga ngo ni monotheisme, ariko niryo ryonyine, kuko Isirayeli nibwo bwari ubwoko bw'Imana. Mbatoranije mu mahanga yose ku isi yose ari yanje. Ni isezerano ko Isirayeli ari ubwoko bw'Imana, ariko noneho rero icyitwa alliance, amasezerano yarahagaze. None se Pasiteri, kubera iki umwasi w'itorero ari Isirayeli? Umwasi w'itorero arabaheburayo? Nuko Yesu bavukamo batamwemera. Kandi Yesu yarabihamije muri Mariko 6 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 5, bavuga ngo umuhanuzi nta buri cubahiro kereka mu bwoko bwe no mu muryango we. Niho umuryango wa Yesu rero ahandi afite icubahiro, ariko mu muryango we no mu bwoko bwe Yesu yabuze icubahiro. Pastor, kubera iki abakirisitu barimwo bafana Isirayeli, kandi Isirayeli ari uwo mwasi w'itorero, ari uwo mwasi ugwanya abakirisitu? Nuko batamenye ihindagurika ry'amasezerano gusa, nta kindi. Ni mu bujiji. Umuntu urwanirira Isirayeli ni mu bujiji. Ahubwo Isirayeli igwanya abukirisitu. Ahubwo umuntu yarwanirira itorero, ntiyarwanirira Isirayeli, kuko Isirayeli ni irwanya itorero. Aha, niyo mpamvu Iran Imana ishobora kuyikoresha kugira ngo igwanire iki itorero. Ishobora kuba igikoresho atari uko ikijijwe oya. Atari uko ikijijwe. N'ubundi na kera Imana yikoresheje idakijijwe. Ariko none ikabonamwo inzira yashoboka yo gutuma n'uwatuma itorero ridakora haba guhungabana. Pastor, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye twe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe ufata ibiganiro byacu ukabisharinga, nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe kandi subscribe. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe, ushobora gukora sabone kugira ngo uzazubona inyigisho zacu bitakugoye cyangwa ibiganiro byacu. Pastor, dugera ku musozo n'iki wakongera? Kuri channel ya gusenga everyday, bene data turabakunda, namwe muradukunda. Muje mudufasha gusharinga kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Imana izakomeza kubaho umugisha, muzagubwa neza. Murakoze. Kuri gusenga everyday ni 078 669 669 2 0 078 669 2 kuri channel ya gusenga everyday. Mwakira ubutumwa bwiza bubagereho, mube mu mahoro y'Uwiteka. Murakoze cyane. Igana ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Uwiteka, umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.